Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi ha Khyrdep ying jongpi. Kibor penya jong ke Shillong College Shillong, bat kumjuk ru kibor penya jong ke St. Mary's Higher Secondary School, bat ke St. Mary's College Shillong kilahap ban Aishutino ya ki kena school bat ya ki samla puli hadin balalap bagi don ki balaya bit ya ke jingpang COVID khat kendai hagini ki kendiat sngi. Kani ke jingkang Khyrdep shipor ya kini ki lai teli ki jaka puli ki badan hakasnong light umkra kabalong kawai ne ki jaka pedeng jong ke puli ke puthi hasor Shillong kalong ban wat ladadon kino ki balaya bit ya kani ke jingpang bat ban yadaru na ke jingsa prayang jong kani ke jingpang klam kabalawan lenshop ha ke perthai barok kawai bat kumju ru ha kani ke jilla Meghalaya. Wat la kani ke jingkang Khyrdep ya kini ki artli ki jaka puli kalawan ra ya ke jingdo nong ka bakrau bha ya ki kena school bat ru ya ki samla puli Henry na kaliang jong ki bor penya kimban se ban shim ye gani ka senjam khnang ban yada ye ka jingkot jingkhia jong ki samla pule bat ye ki khna school hadin ba ka sarkar kala ai jingbet ban ple ye ki jaka pule ha ka jilla barok ko wei Kena kembali kena jadi ki staff mending milasin all precautions kembali kena Shillong ni aktif kena kena lim de kena lagi kan one class itu boleh mengidon di online classes mentah. All exams are conducted online. Classes ni conduct offline and online. Jadi di online classes Shillong just for counseling mainly. Kimbon kena. Ye kembali kena. So sistem juga pangi prepare kan results ke correction ke mentang hak plus in close 5 days ku makapatai ka health support department la yo tim in close in open 14 nila ID shuti baka dika Ambedkar takat santarik ko kadika shuti na mar baka dika tuben ko ni New na ke to kanyin sa play kan royo kading sa ticket kasi siya ka UG ya KBA ki undergraduate ding in half suspend 16 route na marba ka doon ka higher secondary. Kani ka higher secondary pa natin na itong principal at honorary principal ki doon kaya panyagi maki siya bang ki infrastructure. Pamdan ting ma hado man kasi yan. Tikito kita ngila yung nila ka report siya sa baliban report. Gidan ka health department route pang kita kaya kini. Hỏi nên là làm miệng mặn đây ngay ở trên tiệm lại nhiều bữa chia nhiều tên đấy rồi lại ở trên tiệm làm miệng thì mình là contact rồi vào đó cái gì tôi contact tôi xin lại lên vào đó hỏi em là tiếp thì là xin all precautions tapi college kita aktif deh this is kalau information kalau very open within the college kita aktif so kita aktif necessary precautions untuk orang kita asal suruh orang lah ada kakak instruction kita para